Reka twongere tubasuze bakunzi ba Ruhuka TV Rwanda, ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Itoroshi ryamaze kubariza ryamaze kuba ritunga mu Babirigi baje kwiyahura. Ryamaje kuba ritunga mu Babirigi baje kwiyahura ahangaha muri M23. Mwageze mubona intambara ibera mu mujyi, mwageze mubona urugamba rubera mu mujyi mu gihugu cy'Ububirigi. Mu gihugu cy'Ububirigi se habamo amashyamba, habamo imisozi, habamo indake, habamo ibirunga, habamo itoroshi ryaje mutera gatebe mwebwe kubura turabakubura Ababirigi mu byukuri mugiye kuba mubona ishyano rigiye kuba. Hanyuma tugiye kugaruka ku rugamba rukomeye cyane Ababirigi baje kwiyahuramo. Ese rumeze rute? Turagaruka kuri Warikare izasarambwe zamaze kwazavuga ati akagasuzgo ntago twakihanganira. Ku byukuri nabyo baravuga ngo ntago bari kujya kure batabanje kumekinga shoba bamenye ngo ubundi Kisekade koko aremera ahagarare ku ijambo cyangwa ne bya bindi bivuze ngo nabo bagiye hirya gato cyane bavuga ati reka tujye hirya gato cyane twihishe turebe ikiri buze kuva mu gihuru. Barangije rero mu byukuri cyave mu gihuru bakibonye baravuga ati nta mpamvu yo kuguma muri iki gihuru, reka tukivemo hano muri tukweke icyo tubuze kwikorera. Tayari za sarambwe zongera kuvuga ati Warikare buve mu nzira. Nyuma y'agahenge bari bemeye gutanga, ariko baravuga ati rero iby'agahenge nimba mu byanze turaje tukwereke igiye kuba akiba. Rero mutera gatebe tubabwire byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma turagaruka kandi kuri mugabo Evariste Ndayishimiye washatse gutegura intambara atari buze kurwana, we azi ko ari buze kwirwanirwa. Bwani magambo urumva ntago Ndayishimiye yategura intambara cyangwa ategura urugamba ku Rwanda kuko nta basirikare afite, nta basirikare ageze gute, ntabafite. Ejo bundi nibyo yari kuvuga ngo afite ingabo ngo zigaragara n'izitagaragara, ngo murabona ngo murareba ngo ntago basenga ngo bakurwe ku maso. Ndaje mbabwira no operation Left neza 5/5. Turagaruka mu bice byinshi bya bitandukanye, amakuru ni menshi. Mwari mwankumbuye babimbwiye, mwampamagaye muri telefone ati ngwino gutegura ubukwe ko mutatwerera meze bite. Ajakoza abantu bamaze kuba byose bigose bigaragaza, turabashimira cyane muri inshuti z'agadasoka, ariko namwe rwose mutarabikora. Ubukwe ni burebure byakaze, ubukwe bwabaye itariki 17 z'ukwa gatanu nk'abantu mwe nejo mu gitondo kabaye. Ntaboneka ne muhabe, ntaboneka muratumara bashirigana se banyabone. Muhabe mukanda kanyenyeri mutwerere hakiri kare, mugorora amakoti imikenyero muyigire neza, urugore muri tege muze mu kwa Ruhuka TV, muze murebe ukuntu umwana w'umuhungu rwose acyura umugeni, muze mufashe ducyura umugeni. Rero ngaye nguko ubukwe buri ku 15 ku 17 z'ukwa gatanu urumva nejo bundi. Nyaboneka nimuze kuba mwakifuza kudutwerera utwerera mashini gani ni kuri 0788080997 mukabana natwe ibintu bikagenda neza cyane. Hanyuma nambahaye ikaze mwe mu bice byo bitandukanye, abari mu Jepfo, Amajyaruguru, Birasirazuba, Uburengera bwaryo, mbahaye ikaze namwe muri mu ntara gatandatu ya diaspora. I salute 5 ukwa 5. Toroshi ryaje n'agatambaro bije gukubura Ababirigi, turakubura ntidukubura. Ababirigi yaramuze barwaniye hehe uko kibazo kari gukoroniza, bafashe u Rwanda bararworeka rwariyobowe na Habyarimana. Icyo gihe nuko bamurebye mu ntuza ndetse n'abandi hiryo ngiyo baraboreka bashyira mu by'amaranga muntu n'iki byose Afrika bayishyira hasi barayifatiye. Ariko izasarambwe zaje ziba bagiye kujya izasarambwe zigiye kujya zirasa umusirikare umwe Uburigi busare. Mwabonye ukuntu abo kwa Ramaphosa M23 bakozemo, Ramaphosa arasanga ngo bandasiye abasirikare. Nose mwari mubazanye ngo baze kurasa M23 baryame. Ni nkaroni Roni yarashewe kuri rimwe kuri M23 basubije ngo baturashe. None mamugira ngo baryame. Mubarase amazi. Turaje rero tubabwira aya makuru n'amakuru menshi cyane mu byukuri mugiye kuba mugezwaho nanjye Nelson AK Mashirigana mutangaza wa Jabbar, nyine magazine rero ko yanjye Frontline Commander, nyirabyo nyiri gitoroshi nyiri gatambaro bitarato duhari bino kwa twita 5/5. Ariko kandi Peter ndimvane ngo tugiye kwa twanzikana tugurukana kabisa. Nanjye ndahabaye neza cyane 5/5. Ngiye ngira ngo barabizi ni Pacifique turi kumwe. Amakuru rero iyo byageze amasaha nkunda kubabwira ngo abari amakuru menshi cyane. Icyo twabasaba ni ugutera gatebe nyine bagakora subscribe, abatarayikora bagatera inkunga Ruhuka TV Rwanda, bakanatwerera ubwo bukwe bwawe kabisa, ibintu bikagenda neza cyane muri rusange. Ubundi amakuru natwe tukayabageza. Muri Bukavu hamaze imisi yabera urugamba, habaye n'imyigaragambyo ngira ngo ni ku tariki 22 gutyo, kuri 23 ku mugoroba hagana saa 3 z'ijoro nibwo habereye urugamba. Hakekwaga abantu bageze kuri 17, gusa uyu munsi bamaze kuba biyongera, harimo n'abafashwe tugiye kugenda tubagarukaho. Ikindi nababwira kandi nuko mu bice byo
mu Minembwe kwa Twirwano cyangwa se hariya imurenge mu Banyamurenge nyine hakomeje kugabwa ibitero bigiye bitandukanye. Turagaruka ku bice bishyashya M23 yigaruriye ifatanyije na Twirwano mu mujyi wa Baraka haberaga ubupfumu bukomeye cyane ubwo hari ibyagaragaye biteye isoni kubireba by'abapfumu bari barimo bakora muri rusange ngo bari gupfumura ngo M23 ntigarurire uyu mujyi wa Uvira ndetse n'umujyi wa Baraka n'indi mijyi igiye itandukanye iherereye hano muri Sud Kivu. Tugiye kugaruka turebera hamwe ibyabo muri rusange. Imiti yabo ngo yanze gukora kuko M23 irabura ibirometero bike cyane kibe yigaruriye uyu mujyi wa Uvira muri rusange. Ingabo z'u Burundi ziherereye hano muri Plaine ya Ruzizi hano hafi no ku mupaka Kamanyora. Hari amakuru atubwira yuko bagabweho ibitero simusiga bya M23. Tugiye kugenda tubirebera hamwe. Naho muri Warikare intare za Sarambwe zongeye kwisubiza teritwari tayari ibintu ubu tuvugana FARDC M23 yamaze kuba ibishyira ku rundi rwego. FARDC batangiye guhunga abaturage bahawe iminsi 3 na M23 kuba bagarutse mu byabo bwa Narisu. Tugiye kugenda tubigarukaho. Tubahaye ikaze rero icyo tubasaba nta kindi tera gatebe natwe tukwereke tera gatebe tukubwire uko urugamba ruhagaze. Evariste Neva Ndayishimiye mu by'ukuri umva ijambo yavuze. Hari abantu ariko bari kubaza ngo ubundi ni ijambo yavuze rigaragaza gutera u Rwanda, ni ijambo yavuze rigaragaza kurwana, rigaragaza intambara. Ijambo yavuze nta rindi, yavuze ngo u Rwanda rwishimiye ngo gutera Bujumbura ngo ruciye ngo muri Kongo. Arangira avuga ngo natwe ngo Kigali sikure ngo duciye mu Kirundo. Niko yavuze ngo u Rwanda rwishimiye gutera Bujumbura ngo ruciye muri Kongo ngo ariko ngo natwe Kigali sikure duciye mu Kirundo. Hanyuma ibi byose Burundi butarajya kwijandika mu ntambara yo muri Kongo ntago byose byari bihari. Butarajya kwijandika gufasha FDLR ntago byose byari bihari. Burundi butarajya kwemera gushukwa na Kisekedi ntago byari bihari. Hanyuma yamusize mu rugamba ariko kurwikuramo n'igihe bigishobotse. Nicyo Kisekedi yashakaga. Kisekedi yashakaga gufata Neva Ndayishimiye akamushyira mu rugamba akamwijizamo amushyikishije amafaranga. Murabizi iyo ufashe inyama ukayisiga amavuta ukayishyira akagozi ugafata ukayishyira imbwa hariya ugenda ukurura yangwe ikagenda ikurura ishakisha ya nyama mpaka iwigeje ishaka nimba ari mu mwobo nimba ari hehe. Hanyuma sintukanye munyemere mbivuga muri buno buryo. Evariste Neva Ndayishimiye abamushukisha amafaranga ku basirikare aracuruza pe agenda acuruza ku kiranguzo mwarabibonye. Munyemere kandi ngenda nabivuga namwe abarundi murabizi ni muntera amabuye ni ibintu muzi. Ingabo z'u Burundi baracuruje ku kiranguzo hano muri Kongo zirashirira ndetse kugeza ubwo n'abaofisiye benshi n'abagenerali bafatiwe ku rugamba. Ubu tuvugana M23 bite benshi ariko leta y'u Burundi yanze kuba yarabihakanye kubera ko sinzi n'impamvu yabihakanye kuko yo yemera kiri muri Kongo. Yo irabyemera. Reverend Kure yarabivuze iravuze ati twe nimba twaragiye gufasha Kongo ndetse avuga ngo no gufasha FDLR ngo bitwaye cy'u Rwanda ibintu nk'ibyo bo bemera ko bari muri Kongo. Sinzi impamvu ahubwo izo ngabo bazihakanye. Impamvu bazihakanye nuko bumva ko yabaza kuramuka ko bazemeye bari kuba basebye ko mutwe nyeshyamba wafashe ingabo zabo ingabo nyine z'igihugu wazifasha. Niyo mpamvu babihakana. Nyirago iyo babereza ku rugamba baranababwira okay ntibabibabwira ariko murabizi ko babihakana. Niyo mpamvu ubu tuvugana benshi bamaze kujoininga force ya M23 ari benshi cyane kuko babona ko nundi ntandi rushyashyira barabihakanye. So rero uyu mugabo cyangwa se Evariste Neva Ndayishimiye nawe arabizi neza ko yamaze kugera mu mwobo batakikuramo kuko Makenga yigeze kumubwira aramubwira ngo wishyize munyemere nkoreshe uburyo yaramubwiye ngo wishyize mu yambwa ati umuriro wacanye uzawota cyangwa se umuriro reka nkoreshe ijambo yaramubwiye ngo umuriro wacanye uzawota ngo kandi ugomba kuwota. Hanyuma kumwotesha ntabwo Makenga afite gahunda kuba yajya muri Bujumbura nkuko bivuga. Ahubwo uyu mugabo Makenga akurikira ingabo cyangwa se arwanya murwanya akabegeza hirya bakamuva hafi. Uyu mugabo arwana ari mu gihugu cye ntabwo arwana mu gihugu cya Bujumbura. Hanyuma bakazita ngo ni u Rwanda. U Rwanda we wararubonye mwararwanya. Ahubwo wowe munyemerere nkoresha muri buno buryo burimo buramwoshya n'ibindi ngarukaho ngo ni yataka cyangwa se ashakana hera yataka baze kumurwanira urugamba kuko murabizi ko Ndayishimiye iryo kosa ntiyarikora
ngo yatake kuko nta bushobozi afite bwo kwataka u Rwanda, arabizi. Ahubwo amakuru namaze kuba amenye, itoroshi ryanjye ryamenye nyuma ko ababiligi bamuhaye amafaranga, murabyibuka, murabizi ko ababiligi bamuha amafaranga nk'amafaranga bari guha u Rwanda igihe u Rwanda rwacanaga umubano n'ububirigi. Amafaranga ya nkunga bajyaga nyine batanga nyine imwe nyine baguha bakagushukisha bagashaka kugira igikoresho. Babonye u Rwanda rutakiba igikoresho ngo bikunde, bajya kwa Neva. Bagiye kwa Neva. Kwa Neva rero ho kukumva Neva akeneye amafaranga afite ishyushyu. Abonye abantu bamuha amafaranga adatanze umusirikare. Abonye abantu ububirigi bukora ko bwasuzuguwe, burakoresha Ndayishimiye. Niba akoresha Ndayishimiye ashaka kuba yagaba ibitero ku Rwanda, yiyitirira ko nyine ari ngo bari kwamwataka ngo bacuye muri Kongo, ibintu nk'ibyo, ariko ari ababiligi bagize gute babeba muri mu mugongo. Mu yandi magambo batangiye kumugira telecommande, bivuze ngo ububirigi na Kisekedi bumugize telecommande ngo bumukoreshe. Hanyuma nzi neza ndashidikanya ko nubwo bamwoshye bamwahuye cyangwa se batumye yahura, zireza ko batazamukurikirana. Bagiye kumukubita ajwigire, ingabo bagiye kuzikubita zijwigire, zibura uko zibigenza, ivumiri zitumukana. Niko ndibuze kubyita kuko niko ndibuze kubyita. Yes, kuko ububirigi baza kumurasa u Rwanda ni yataka araraswa, namara kuraswa ububirigi se baramutabara buciye izi ngabo 200 bazanye, zingahe bazanye ngo zaje muri Kongo nizo ziza kumutabara. Ntabwo biza gukunda, ntabwo bikunda. Bari kumwoshya, bari kumushuka. Bwana Pacifique bari kumushuka, umugabo arimo aramushuka. Urebye we yishingikirije amadolari, urumva ububirigi bwamuhaye inkunga yose bwari buzaho u Rwanda, yose zigerekaho n'ubundi. Ikindi kandi ububirigi nabwo ubona ko bwacanye umubano n'u Rwanda, bwararakaye ku rwego rw'ejuru, dore yuko bajya bavuga yuko u Rwanda nyine rushaka gukora ibyarwo apana kugira ngo ibintu by'amahanga bizemo. Rero ububirigi kubera icyo kibazo cyabaye, cyangwa se iyo saga iri hagati y'ububirigi n'u Rwanda muri rusange, urabizi ko ibi byose byagiye kuba ahanini bavuga yuko ari n'ububirigi bwabiteje. Bukaba rero bubona yuko u Rwanda rwifatira umwanzuro warwo rutakigendera ku mategeko nk'ayo ngayo baba bashaka. Bo barashaka kuyobora Neva, noneho Neva akishingikiriza imbaraga zabo agashaka gutera u Rwanda. Avuze yuko kandi ngo igihe M23 iri hano muri Uvira, urabona yuko iri za Bukavu, ngo igihe izamanuka igafata Uvira bakagerageza kugabitera mu Burundi, ngo nawe azahita yataka u Rwanda nta kabuza, ngo aciye he mu Kirundo, ngo kuko kugera Kigali aciye mu Kirundo ngo ntibyatinda. Ibi ngibi rero byagiye bigarukwaho n'abantu bagiye batandukanye, byavuzwe heshi ku mbuga nkoranyambaga, ngira ngo bagiye babyumva. Uyu Neva ari kugenda yikomanga mu ubwo buryo, na amagambo ahanini yakoresheje avuga we n'ururimi rwe, ibindi aranabyandika. Avuga ko nyine azagaba ibitero ku Rwanda nta kabuza, ko yizeye. Yavuze ko afite igisirikare gikomeye amambere. Avuga ko ngo abavuga ko ngo u Rwanda ngo RDF ngo bafite igisirikare gikomeye cyane, ngo ntago bazi ngo abafite ngo izigaragara n'izitagaragara. Uyu mugabo rero nta wamenya izo zitagaragara zamaze kuba zimenyekana. N'izo ngabo z'ububirigi ziri muri Kongo, zikaba no mu Burundi, bakaba barohereje amadoroni ndetse n'amasuko. Cyangwa n'abamwizeza ibitangaza bidahari, nabyo ko gashire Neva wenda sinzi ngo yizeye iki, ariko icyo nzi neza mpamya 100% nuko hari ibikoresho byoherejwe muri Kongo byatanzwe n'ububirigi. Hari ingabo ngo zirenga 600 ziherereye muri Kongo, zanyujijwe Kinshasa, yego, zimwe zikaza no mu Burundi. Hakaba n'ibikoresho by'amadoroni biherereye mu gihugu cy'u Burundi ndetse bikanaherera muri Kongo. Uyu mugabo rero impamvu atangaza ibyo, yizeye imbaraga z'ibyo bihugu, kandi ibi bihugu ukabona bisa nkaho byabatereranye. Ngo yizeye imbaraga z'ibi bihugu, yizeye imbaraga z'ububirigi n'iza South Africa. Yego, kandi biragaragara ko uyu mugabo ivumbi rijya gute riza kumutumukana. Nyamara ikigaragara cyo niba murasa uko bakujyanye Kongo, cyangwa se ko bajyanye igihugu cy'u Burundi Kongo, bagishukisha ifaranga, bagenda bagikurura mpaka tabara umuntu Gisekedi ashaka umuntu uza kuba backup, mbese umuba hafi kugira ngo ntabwo ntiyisange mu bibazo wenyine. Kuko mwese murabizi ko ibibazo byose yagiye bishyira ku Rwanda. Anakoresha igishoboka cyose, anamushuka afunga umupaka ye, ariko ntiyafunga umupaka. Bakaza impamvu Neva bamugenga afunga umupaka, Kongo ntifunga umupaka, kandi hari urugamba, hari intambara byitwa rushinja u Rwanda. So rero nibyo bihari. Impamvu rero yavuze ibyo ngibyo
ubwo twinjira no mu mwandiko wacu. Impamvu yavuze ibyo ngibyo, M23 cyangwa se imaze iminsi yarafashe agace kari strategique yagashyizeho intwaro z'umusada kuko n'ingabo z'Uburundi nazo zifite intwaro z'umusada. Arangije bafata za ntwaro z'umusada bazirebesha muri Bujumbura, kuko ngo muri Bujumbura amakuru mfite ngo hari hafi na Bujumbura naho ngo bashyize intwaro z'umusada zireba muri Uvira indani, ngo zitegereje ko M23 imanuka muri Uvira rwagati mu mujyi, ngo bagahita barekura amakompura ngo bakayicuminamo mu mujyi indani rwagati. None M23 nayo iravuga ati ntabwo twita twinjira mu mujyi wa Uvira rwagati indani nonaha, kuko hari imisada cyangwa se igihugu cy'u Burundi cyabanda gufata intwaro zacyo kizikira ahantu hiregeye, ariho ahitegeye, ariho hano hariya muri kara gace bategereje kuza gutangira guhita bacucuma M23. Nta kindi rero bakoze. M23 yahise ijya kuzenguruka, bamwe banyura iburyo abandi banyura ibumoso gake gake kugira ngo baze nibaramuka batatse Uvira bayihurizemo hagati icyarimwe, ariko kandi bafata n'izindi ntwaro nabo bazishyira muri gace kari strategique barebesha Bujumbura. Hanyuma bwana Pacifique, izo ntwaro barebesheje Bujumbura nizo zateye ubwoba umuntu bita Evariste Ndayishimiye. Aravuga ati izi ntwaro ziri kundeba ahangaha, ati umunsi numwe cyangwa isaha nimwe Bujumbura gahita bayimfatana, ugira ngo ari ikintu cyamuteye ubwoba. Ariko n'urugamba rugiye kumunanirega kuko arabizi neza ko M23 yari mu buryo buri defensive, yarwanaga yirwanaho yirinda itatakaga, kandi akaba amaze gukurura amakuru y'uko M23 igiye kurwana urugamba ruri offensive. Urugamba ruri offensive nuko igiye kwataka, niyataka Uvira iravamo na Bujumbura ntabwo ari busigare, kuko ntabwo Uvira ivuyemo Bujumbura igasigara. Bujumbura yasigara iri guharasinga M23. Ibi byose rero bigatuma uyu mugabo agira ubwoba akavuga ati ivumbi raza kuntumukana. Mwabantu mwe mumenye neza ko urugamba rwamaze kugera aho mwana na nyina ntiyumva. Kubera iki rero mwikita ku gahenge katangajwe, ejo murabizi ko hatangajwe gahenge, ariko bwana Pacifique indege zahise zikora akazi. Indege zarashe muri Warikare. Yego. Indege ziraza zikora akazi, zitangira kurasa zirasinga M23. Mbibutse ko akenshi M23 itangaje agahenge ibijyanye ikurikiza ibijyanye n'itangazo. Byumve neza cyane. None babandi bari inyuma badashaka ko urugamba ruhagarara bahita babwira Kisekedi bakamubwira ati bite bimeze bite ko mbona tugiye gushya, ko mbona tugiye guhomba, bimeze bite? Umugabo akarekura imikwajyo, akarekura amakompura, akarekura ingabo n'indege zikajya kurasa, batuma habaho imirwano ikomeye cyane. Ibi byanatumye bwana Pacifique amakuru mfite byanatumye M23 ngiye gutangiza urugamba Warikare rwo kwisubiza Warikare. Cyane mubizi byatumye M23 itangiza urugamba rwo kwisubiza Warikare mu buryo mwe cyangwa ubundi. Ariko wenda mbere yuko twinjira muri Warikare hari amakuru nagira ngo tugarukeho makeya, tubwire abakunzi bacu ko byifashe muri rusange. Bukavu amaze iminsi yagabwa ibitero n'abazarendo bo kwafuka Mike ndetse nabo kwa William Yakutumba, bivuga ko bategetswe nyuma yuko uyu Justin Bitakwira akore inama hano muri Bukavu. Bwana Nelson yakoze inama azanira abazarendo amafaranga menshi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, yabahaye makeya adahagije ariko yarayabahaye. Hari n'andi mafaranga rero ngo yaje koherezwa hano mujyi wa Bukavu, agahabwa bamwe mu bavuga ngo rikijyana, barimo n'abakoresha imbuga nkoranyambaga nk'amagrupe ya WhatsApp akomeye n'ibindi bigiye bitandukanye. Hategurwa imyigaragambyo bivuga yuko yari gombaga kwinjiriramo abazarendo ndetse n'ingabo z'u Burundi na FRDC ngo bakayigarurira uno mujyi wa Bukavu mu rusange. Ibi rero bikaba byarabaye ku itariki mwijoro ryo ku itariki ya 23 z'uku kwezi n'ubundi turimo mu rusange. Bikaba byarabaye imyigaragambyo ikaza guhoshwa n'ingabo za M23 zari ziherereye hariya nyine ubwo iyo myigaragambyo yari yatangije. Bukeye bwaho ni ku munsi w'ejo tariki 24 nibwo M23 yahise ikoresha inama itunguranye, itanga gasopo ku myigaragambyo iri kubera aho ngaho muri Bukavu mu rusange. Ntago mwiri joro yari iteganyijwe, ariko ntago igeze iba mwiri joro nyine ryakeye, ntago igeze iba. Aha ngaha rero ku munsi w'ejo hari hagabwe nyine
bino bitero na wazalendo zabo ba Foka Mike ndetse n'aba ba William Yakutumba haraswamo abatari bake abageze kuri mwijana n'abandi hejuru aho ngaho kabisa barenga 150 basanga abandi 160 bari barashwe mu cyumweru gishije abangaba nibo baguye muri urwo rugamba nejo haguye abandi batari bakeya n'ubu tuvugana aracyabarurwa abandi twavuga ko atari bakeya akaba ariyo mpamvu dukomeje kugenda tubikurikirana hafi kugira ngo tuze kubibagezaho tubabwire uko byifashe mu rusange ara makuru avuga ko ingabo zo Burundi zazamukanye n'abazarendo n'ubundi bakaza kugaba ibitero kuri M23 hano mu mujyi wa Bukavu ariko n'ubundi bikarangira basubijwe inyuma ubwo bari bafite umugambi mubisha ngo kuza kwigarurira bino bice biherereye hano n'ubundi muri Bukavu kugira ngo bateze umutekano mukeya cyane muri Bukavu bintu bize kuba bigenda nabi cyane ariko intare za Sarambwe ziza kuba aziri maso ziba maso cyane bahita basubiza ibi bitero inyuma byihuse aha basirikare cyase aba barwanyi bazana ndetse n'izingabo z'u Burundi bahungiye mu bice birimo za Kaziba ubwo M23 yari yavuyemo ikazamuka ikajya mu bindi bice biri strategique biri hafi aho ngaho na Kaziba kugira ngo bajye bakumira ibitero bigabwa aho ngaho n'ubundi biturutse muri za Kaziba ndetse no mu bindi bice amakuru ufite nuko M23 iri gutambika yerekeza kuri Sheferija Ngweshi aho hafi ya territoire ya Warungu muri rusange urimo werekeza muri Warungu muri rusange ubwo uri mugana za Mwenga komeza ujyana za Mfizi hariya mu Banyamurenge M23 amakuru kutugeraho nuko ngishaka kwigongera gusubira muri territoire ya Warungu ubwo yari yayifashe ikongera ikayivamo hagasubiramo ingabo za leta FRDC ariko bakaba bari hafi aho ngaha amakuru atugeraho kandi nuko iyi territoire nayo yugarijwe andi makuru dufite bwa Nelson nuko hano hafi na ku mupaka Kamanyura nkuko nabi babwiye dutangira amakuru naho hari kuvugira amasasu twavuga yuko atari makeya ku ruhande rwa M23 ndetse na FRDC habayeho kurasana gukomeye cyane aba bangaba bazarendo ndetse n'iyi coalition igizwe n'ingabo z'u Burundi bazamutse hano ku mupaka wa Kamanyura ngo bakagaba ibitero kuri M23 ubwo bashaka kwisubiza uyu mupaka ngo kugira ngo bajye babona uko bagaba ibitero baturutse mu Burundi kwera ko bari babisabwe n'umuyobozi mukuru wabo ari we Evariste Ndashimiye ko bagomba kwigarurira imipaka yombi ibahuza n'iki gihugu nyine cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko n'undi kaba byababereye ingorane cyangwa se imbogamizi zikomeye cyane kuko M23 yerereye muri era bice yase ibakubita ku rwego rw'ejo cyane irabamanukana kabisa ibasubiza iyo bari ibaturutse mu misozi iyo za Minembwe ubwo turavuga iyo za Murenge mu Banyamurenge nyine hagabwe ibitero bikomeye cyane ku munsi w'ejo n'uyu munsi bivugwa ko byaramutse yo forces za M23 zitaza ngo kuhagera byari kuza kuba ari ibintu bibi cyane kuri aba barwanyi batwirwaneho ariko kubw'amahirwe Imana yashyize itabarira hafi intare za Sarambwe zibaba bugufi basubije ibitero inyuma bikomeye cyane byari byagabwe hano hafi kuri commune rurale ya Minembwe kabisa ubwo bari yigaruriye aba barwanyi batwirwaneho hari hagabwe ibitero bagamije kwigarurira iyi commune ndetse bakanigarurira n'iki kibuga cy'indege cya Minembwe ariko M23 yasihagoboka babasubije inyuma ndetse banigarurira uduce tugeze kuri tubiri magingo yanga niyo makuru ndi kugenda nakira yuko abarwanyi batwirwaneho ndetse na bafatanyije na M23 babashije kongera gukura mu tundi duce tubiri twari tugoranye twari turi hafi naho commune ya Minembwe ubwo hagabwaga ibitero biturutse aho ngaho bureo tuvugana bakaba bamaze kuba batwibikaho utwo duce turaza kugenda tutugarukaho mu makuru yacu akurikira tubabwira uko ubyifashe mu rusange bwa Nesu nuko nguko hano muri Side Kivu ubihagaze none tayari twakerekeza muri Warikare. Okay, ngira ngo izo zari update zo muri Side Kivu urakoze cyane bwana Pacifique muvandimwe. Hanyuma ngewe nanjye kandi gukurikira inkuru imbwiye ko umuntu bita Tereza Kayikwamba yamaze kugera ahangaha mu gihugu ucu Burundi cy'umuturanyi cy'umubanye akaba ari amakuru nkore kano kanya ariko kandi ntarahagararaho fresh 5 kuri 5 ariko bivuga ko ngo uyu mugabo yabamuzaniye ubutumwa ngo mugenzi we yaba yamuhaye ariko zo ubutumwa n'ubuhi ni ifaranga muzaniye sezi we yari yamushigayemo niki sinmamya ko n'undi mugabo yameje kwijyana mu ntambara ubu tuvugana ko ngo ntigifite ububasha no mu mubiri yoye gushyiramo ifaranga kugira ngo kare ngo yaca gasuzuguro yasuzuguwe ariko nababwiye ko uyu Neva aho Kisekedi yashaka kumugeza yaramugesheje yaramukuruye amushyiramo indani bose ni bamwe ariko yamugejejemo kugira ngo ari urwara intambara Kisekedi yakarwanya se ntabwo mwe muri kubibona yamugejejemo kugira ngo ari urwara intambara Kisekedi yakarwanya none rero Neva agiye kwirwana yabishaka atagira gute
atabishaka kuko M23 mu gikubise Uvira kuko uyu mugabo ategereje ko Uvira nivamo nari azatangira kwataka kuko nta kizaza gisigaranye kuko imipaka yose yabifunzwe nicyo ashaka ariko ivumbi biraza kubagira gute rimutugumukana ana nyuma bwana Pacifique reka twizamuke tujya Warikare andi tugenda twagaruka gake gake makuru tugeza kugenda dukurura amakuru ya Warikare anyuma yuko aragahenge mu byukuri kare katanzwe ku munsi w'ejo ashize iminsi sorry hanyuma ku munsi w'ejo hubwo nibwo wumvikanye indege zirasa Warikare cyane za masuko ndetse n'amadorone indege zo mu bwoko bwa H4 ndetse na Sukhoi zaje kurasa Warikare ziza kandi hari gahunda y'agahenge ibi ngibi bikaba byatumye M23 irakara cyane nangatagaza ko bagiye kwisubiza Warikare ngo kandi ko nyuma ya Warikare abantu bari Kisangani umusirikare wese wa FARDC uri Kisangani agomba kumanika iki amaboko ufite intwara akayimanika utiguterera mbere ko nekiza Kisangani munyemere mbanze ngarukanga Warikare mfite amakuru yuko Warikare ngo habaye intambara ikomeye cyane ngizo drone ndetse nizo Sukhoi M23 ikazicana umuriro ikazirasa mpaka ivumbi rigatumuka nyuma kuzirasa amakuru ambwira ko M23 yavuze ngo ibyagahenge bivuyemo irabiparitse igiye gutangiza ngo intambara irutanga intambara yabaye ari no makuru mfite ngo izasara ngo zigiye gutangiza intambara yabaye ari naho hatangiye ngo umuriro ukomeye cyane afungura umuriro Warikare wanisubije ngo Warikare ari no makuru mfite na makuru mfite abakuru abwira ko ngo M23 yisubije Warikare nyuma ko yayirekuye ikemera hanyuma abari kuvuga ko ngo M23 ngo yabaciye amarenga yuko ngo yaza kurekura ngo Bukavu na Goma icyo ni igihuha nange murazi ko ibyo bizashoboka ago bishoboka amakuru mfite rero bwa Pacifique ngo Warikare mu ishyamba habera intambara yo ku rundi rwego ibaze nawe intambara isubiza Warikare ngo mu gihe gito cyane ayo niyo makuru mfite urumva wenda reka nanjye ngira icyo mvuge ku munsi w'ejo hashije iminsi ngira ngo M23 yatangaje agahenge ndatekereza guhera ku itariki 19 hagati ya 19 na 20 nibwo ako gahenge kashyizweho na M23 bavuga yuko bagiye kwimura ibirindiro ntago bavugaga ko bagiye kuva muri territoire ya Warikare yose ahubwo bimuye ibirindiro ariko ibirindiro bimwe na bimwe biguma mu bice bigiye bitandukanye hari mu bice bya za mubi harimo ibirindiro bya M23 hakaba ibice bya za Kibati ariko apana Kibati ya Goma ni Kibati iri hano imbere gato ya Gasheberi hano hafi winjire muri Masisi ukahita ugera muri Gasheberi ukahita wambuka kagera hano bita muri Kibati aho niho M23 yari ifite ibirindiro ikagira n'ibindi birindiro bibiri biri hafi biri inyuma ya territoire ya Warikare ikagira n'ikindi kimwe icyo cya Mubi ndetse n'ikindi kiri hafi na territoire ya Warikare ariko kiri imbere ibyo ni birindiro bigeze hafi kuri 4 n'ubundi bya M23 ariko ibyo birindiro byombi ibigeze kuri 3 byagabwemo ibitero na Sukhoi ariko kubw'amahirwe M23 ibibona mbere barangije bavamo barasa mu birindiro bya M23 ubwo hari hatangajwe agahenge ndetse bikanagarukaho na leta Kinshasa bakemeza neza yuko FARDC itari bugabe ibitero kuri M23 ndetse bari bunabuze Wazalendo kugaba ibitero kuri M23 ngo mbese umutekano n'umudendezo ukagaruka no muri territoire ya Warikare kandi M23 mu itangazo asohoye bwana Nelson yari yavuzemo amagambo akomeye ivuga ko ivuyemo muri territoire ya Warikare bagiye kwimura ibirindiro ariko kuri condition bahawe bavuga yuko igihe cyari cyo cyose FARDC igomba kwinjiramo ariko bagashyira umutekano ku baturage ku bintu byabo ntihagire ikintu na kimwe kiri bubure cyangwa se ngo cyangirike ikindi bavuga ko batagomba kugabwaho ibitero k'igihe cyari cyo cyose bagabwaho ibitero cyangwa umuturage uwari we wese agahohoterwa nta kawuzi by'agahenge bahita babishyirambika hasi budakeye kabiri rero ku munsi w'ejo tariki 24 habonetse ibitero bigabwa kuri M23 kugeza ubu FARDC itaragira ikivugaho M23 biciye ku muvugizi wabo Laurence Kanyuka isasora itangazo ryihuse yanditse ku rukuta rwe rwa X avuga ko bitewe n'ibitero bagabweho by'indege ndetse na drone birimo na Sukhoi 25 ko iby'agahenge bibaye bihagaritswe bagiye kubanza kwita ku kibazo cya territoire ya Warikare uyu munsi mu masaha mu gitondo hari harinjiyemo FARDC muri Warikare bari barimo
ndetse n'ara ku birombe bya Alpha Mini bari baragezemo, ndetse n'abanyakanada bari bagiye gutangiza imirimo yabo n'ubundi yo kuvana amabuye hariya muri biriya birombe bya Alpha Mini mu gihe agahenge kari kakiri kubahirizwa. Uyu munsi twagiye kugira gutya tubona akavideo karasohotse ndetse n'amafoto y'abasirikare ba M23 bari muri teritwari indani ya Warikare. Ushobora kwibaza ngo binjiye mu terero. Ahangaha bari bavuye muri ko ntibavamo indani. Twabwiye ko bari imbere, bari n'inyuma, bari no hirya, bari n'ibumoso, bari n'iburyo. Nyene niyo mpamvu nakubwiye ngo bagiye begera gato cyane baravuga ati nta wamenya. Yego. Ko kantu ka nta wamenya rero niko kantu kaje kuba gakora. N'uri gisagara cyo bwa mbere dusikamo. Cyo bwa mbere batubeshya, suga mbere batubeshya. Reka yego twakoze turamenya ikintu bari babijeje kugira ngo basene bari kuyobora Warikare bari bafashe. Yego harimo mine z'abanyakanada nkeka ko hari ukuntu ngungiyeka ko baba baraganiriye n'abanyakanada wenda ni rero ntabwo ndamenye ikintu bari bijeje M23 ariko iravuga ati ntabwo twakirekura ngo tuvemo, reka twegere ibyaga cyane turebe dutegereze ko bimeze, turebe ko turebe ariko tugiye kumva twumva amabombe y'indege ku kibuga cy'indege cya Kigoma aratangiye. Amabombe kabisa Sukhoi ndetse n'aramadoroni bakuye mu Bubiligi yese atangiza urugamba rukomeye cyane kuri M23 barabarasa biteye ubwoba babagabye bitera mu birindiro bwa Nelson. Amakuru atugeraho kandi nuko M23 yese yongera force ziherereye hano muri Warikare zigiye kurwana urugamba, ndetse Colonel Nanga nawe yahise ashyira amagambo akomeye cyane kuri Twitter. Kera kabaye n'ubwa mbere yashyize kuri Twitter cyangwa se kuri X muri rusange agatangaza amagambo akomeye cyane. Yavuze yuko muri Kisangani ari ahantu ni wabo niho yavukiye ngo ndetse n'umukondo we niho washyinguwe. Ubwo rero ngo bityo kubw'iyo mpamvu ngo hategetswe FARDC ndetse na wazalendo zibahereye muri babice ngo kumanika intwaro, kurambika intwaro zabo hasi, M23 kinjira hara muri Kisangani ngo ntihagire amaraso ameneka cyangwa se ngo ntihagire abantu hapfira ngo kuko iwabo ntabwo agomba kumeneka amaraso. Ubwo rero ngo bamanike intwaro mu gihe M23 biruze kuba iri kwinjira muri Kisangani. Ubwo rero ibi bintu bwana Nelson na amagambo yatangaje mu kanya gato akatambutse akomeye. Ibi bintu rero tukabijyaniranya nuko M23 bidatinze cyane yese yongera ikisubiza ino Warikare ndetse nara kuri teritwari nkuru. Ibi ngibi tukavuga yuko ahantu bitazamubi hano mubi hari ibirindiro bya M23 hakaba n'ahandi kandi hagiye hatandukanye M23 yari igenda isatira muri rusange. Twavuga nk'hano za Kibua, za Pofi, aho ni ibice M23 yari yagiye igeramo. Hari akandi gace shaka kugarukaho, aka gace ka Rubutu, aka na gace nako kagenda kakagera ahantu bitazarora, aho zarora ni bice M23 taragiramo. Ariko FARDC bahaherereye bagize ikibazo kimeze nk'ari kihungabana, bagenda baniba. Ahanga rero bari bavuye za Mubi bakerekeza hano za Kibua bakagenda bagenda biba abaturage. Ahanga rero M23 hano muri teritwari FARDC yasigira gute yese muri Rubero rero nuko bihagaze bwa Nelson. Rubero Mandevu aracyayirimo cyangwa baramu? Oya Mandevu yarahunze. Ariko hari amakuru ufite yuko n'ubundi nura uriya wari uyoboye teritwari nawe yaragarutse. Na Mandevu birashoboka ko ashobora kuba yaravuye iyo za Butembo na za niba ari Beni aho ngaho kabisa. Birangiye igihugu bakigize umwanda kwe abarozi. Ntabwo wabonye amafoto n'amavideo? Biravyo sinshaka no kubivuga. Niko ntabwo nshaka ko bivuga abo tubana muri groupe nahoze mbona ukuntu bari kukomata nasetse natembagaye. Uyu munsi niriwe seka ngaho gukorera abantu bacu nibyo ngibyo byiriwe kuri tele mirwano mu bice byose byo bitandukanye. Ubwo ngubwo ikintu cyo gihari babwira ikintu cyo gihari nuko umuntu bita Evariste Nevanda yishimiye agiye kwikora kwa ukuntu wikosa gata ahantu runaka cyangwa se ukamanika gatima tuki urumva wajya ukamanura ugahaguruka ntunagashyikire bundi biba byagenze bite gute umarika gati wicaye ibyo yariri wanahaguruka ntugashyikire ngo ukamanura ibyo baririmbiye niyo mbara ndana ari we bigiye kuba bikorerwa ibyanyabyo muga mu mirigi yamubeshye arambwira ngo tukuri inyuma tuwe kori bese kana muri inyuma baramuga ati we kora we gende turahari bana muri inyuma pe ariko ibintu bigiye kumubaho n'ishyano ibintu bigiye kumubaho nakashe makokero ibintu bigiye kumubaho ntabwo yize bibaho biragenda bitemwa abantu urugamba ashatse gutangiza
intambara ashatse gutangiza ntabwo tuzi ngo biraza kuba birangira bite. ni ukubitega amaso tukareba ubundi si ubwa mbere ubundi ari we na Tshisekedi hari ukuntu njya mbona bahwanyije imiterere cyangwa se banganya ubwenge mu kuntu Tshisekedi ntago ndi gutukana kandi kuvuga ibyabaye ntago njya mvuga ibintu bitaraba. Nuvuga ngo Tshisekedi ubwe nawe yaritangaje avuga ati mukintora tayari gahunda no gutera u Rwanda. Uyu nawe ati uvira igifatwa ndahita ntera u Rwanda nyuriye mu Kirundo. Reka tubihanga amaso turebe ko ibitekerezo bye bitameze nk'ibya Tshisekedi. Nuvuga ngo uretse gato nuvuga ngo ingabo z'Ababiligi zoherejwe ni 300 kuri 400 na drone zaho babohereje ikindu. Ubundi sungu Ababiligi bazagorana. Ababiligi bazagorana. Ababiligi ntabwo bazagorana. Ese abacancuro b'imashini. Abacancuro kandi Tshisekedi yongeye yaguza abandi. Tshisekedi yazanye abandi. Waje gukubitwa ishyano. Umubirigi araje barakubitira mu ntuzo yongiyo. Uwo Tshisekedi yazanye ntacyo nshaka no kumutindaho. Nshaka no kumutekerezaho. Mwicare mubizi ko mugiye gukurikira urugamba. Ngendi Nelson mashinga mutangazo Jabal nyiri gatambaro nyiri toroshi nyirabyo bitarabamba ndiyo bino kombona itari 5 kuri 5. Tuze gusubira amasaha ari imbere mbabwira uko programu iza kubihagaze itoroshi cyo kuba ryazanye. Mwakoze zo gusubira. Bye bye.